Dangshan haki kendiat sengi baladap kum gajing ay man siya mi ki wei ki samla ki badan jingduna ki dikhatman bakinom riet na kabatray sitom laka long hakapuli dangli ni haki kamyalek kai uba sanbor sulay MLA ka BJP na South Shillong haka khatlai tre unai tung arja arpusaw ula sey ketulop jong u banyarap pisa ya hinriungot ki samla ki bapaw shakmat haki te ki artli ki benta wat hapadang ki jingduna ki dikhatman Uba sanbor sulai ula IT silak tingkai ka samla press cupping group kaban let me kmat check a world arm wrestling championship arja arpusaw kabadlong hari Moldova hadauba Europe nalor kini uba sanbor sulai ula yarap ru mar arpo hajar ya sangut ki baduna department bakentup ya ka angkita das kabala yo prapkandai point pralai persen na ka examen SSLC arja arpusaw uskemlang lingdo ka aisilda thaba ka sirpailen wa lang bad Unuvencius roiki dhar ki bapaw shakmat hagi kamyalek kai sports Haka arport re unai tung arja arpusaw uniu MLA klam kmilanti ula yo pedang ke jingpun ko buram na ka blind lead trust ka kunhon ki bom yo I khmat bala lam khmat da uba Jitendra khar Kani ka jiwan pun ko buram kala long haka jingalang play mau nong rim ha Assam Club Laban ban sedang ki project prepare ki bakot khan riuklor arlak prapulai jar news park nai pun tingka ki bolopen yo na kitna trekam kum katna development of northeastern region NEC Central Scheme, PWD Roads, SPA State Scheme, but Urban Affairs, Urban Infrastructure Scheme. Uba sanbor sulai ulayang na basyong bat shim ya ka benta ban ay kublay ka blind lead trust bat ong baka jing ay ngobha da ka citation kan yat ringkat bat u anda ulaklat nasla pertai. Ka office jonga kalayo ya ka jing ya tu ada yang diba jin kan ile communicate bagi kuat wani kenu yang asyik pada Palestin alur program juga ketika saja kabangala ai jingerap plaihi gitu ki beduna department disabled students kibla orang ha karena aka kulit putih barangkat ke sports activities but nerumut lagi ngila Palestin Paniwe ni kita sangut ki students ki bo dona department ki layo pun ki medal gold medal silver medal baki bronze medal na po ki hapo kastin hapo ka national level iwe na kita students I Miss Priska pungro jog ka Bethany Society institution na ituro layo various medals hapo ka national level dari hang ta bila sajir But next one in me no kat sautre bagus ban let me kepada ya ka world arm wrestling championship ko manolong apo Moldova Europe de ilayo ajara putut sila yai naka tulok family jonga but ngambat itu ye ba je harba bi ki member jongka blind lead trust organization ilong kumupu co-founder member but managing director trust jadi kila penting dia nama pengamun kam neski tinggal ongno balik imla kio bag kuatnya kendu ngarang tip dengan wanya kendu no tenderida menen jadmit PA jonga wong ba ngalai communicate bukan ke program dia bahasa besar lagi bagi kuapan felicitate dia felicitate ke ban penun buram dari ban kenau ye tidak terkadau awan dibaji dekat ikong nak kata trust dengan perkat ba lesi menasi itu ke bayo scheme with due respect lesi itu bersenong sekretari semua ke bayo yang kena scheme lesi kin felicitate jangan tidak kalau ba astronaut investasi bangayo ya felicitation unexpected I did not expect that kibriu kebetulan fatma dibaca kan berlai dan mat terkejing kadang-kadang kejing buruk bakal kuat pensim kiba mendai na konsumsi ke jonga natarau ngaruh ngakderi kiti wala kimdai na konsumsi jonga abak mikmat ya ka celak mikmat ya ka riba jadi meriu bukarin dia ngakuloy ban yarap eki ban ai support eki postnat mentaki ba jadi harus bisa aja
nanong tumai iba beli buat felicity dengan kane cingai borom tu dia nga rai dengan kubur nak ini kita tunai kita khidmat bakane ka citation baki wanai nga kane record bat hak ski ke ba kita buat ya kamet ke cunga hak apa apa kapor kelawan ko boleh ulai bir bersim do yang asal di ngan so mi ko chibet bu akabratia jo bat kan citation hakamet kabikin rapat ko jangan general mo kan citation ka jingwan jungi ban ai kini ka appreciation atau namta jong i sa jungi tadi tristom namta jungi kirit kiria kita tristom namta jong paro ki paiba ki jingdon kam mai menakapor sekapor ni julap kun ka organization im juklet ban facilitate lane ban ai borong ye ki bru bran jingdonat khot metro haka konferensi jong ine lani haki wait ki konferensi ru klem da nyoy bata bat ka basul tanak ru ingi haka por bangi ban kerpat ye ban por bangi de ya ka ATM talking software project por bangi conduct ya ka survey nak kan jong isi bet ru ila ai ku basan pho haja nam ta jong ta project jong ni kalau kai ka pensiun tanak yengi kumki beriu kepada jingduna khotbet isgo bakane kam jujia haki kontonsi like no tang hai te deina takadaw baka penkring yengi kapan kalong kapan long kapan ketik ya kedawnut jungi ba wat adangi de ki beriu kepada jingduna khotbet inle kat kabangila le se gelak kan om kampat long profesional ni kumbaleng ndrei hangi isgo bakalong kaburong kabakharau kabangi ngin pendam ka jingduai nang ne syakmat ba iba nang yai syai yai klai bat nang yai trestom bat banang wanra susu ikiwe ro kimat hamtam ha government le ki kiwe mo baki ong kata ka inclusive society le se tongbalau kakum jinglap jengi ba tangi ba sonbor mo MLA jung ne ka 19 South Shillong balong sisai ta beri bapak ikut dong sedang umat suang no lada dai haki mau kum hada dai kum haki ki MLAs ki bangi ni Julai kim jutre watang ban dia kendo kim jutre ban sengap watang ya ki problem jongi no so kalau ka kubor ka bahar kalau ka kubor ka bangi ni kwa ban one I mensim susu ye kum ka organization nang ta ban ni kwa ro ba ngin pha ka ni ka kubor balik si lomba kanuk sajung ikiwe ro kilapan facility kumbalong lem kumbatay system MLA jung ka 19 South Shillong ngamdon kentin hi ben keren tang kajing sngomo kajing snow burom wat lada omdei yelade ro andre asu ba jin ba ilada sisin ba ilada ay kata ka kajing ay subha khamtam ka ai na katulok na de kade kata ka pen ketik sisa yangi mjudon kum kata ka bangi osno wat ngi wan kerpat ro sekiwai ki MLA kim judon ki bas ngap lem ye kajing ke jongi de nata kada ba ngiru minang ban nyau dan ban theo kalong ba kino ke balik hai ni semua sisa nadu mesin de tangi tahi na kalian juga population ko ni bar ki south ini ke 19 South constituency baru khoi ko banai ko lam ye phiru ki pajba ki badai na kan ka constituency ba pinang banjit MLA badon sisa ka jikit khle om kumba hakiwe ki hai le se la bonam Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ika dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya